Nalazimo se u Gradskom muzeju Vrbas i razgovaramo sa Vesnom Grgurović, rukovodiocem Gradskog muzeja, inače arheološkinjom. Šta nam možete reći o tome kako smo za godinu i po dana, kada smo prošli put bili vaši gosti, od zbirke u okviru kulturnog centra postali Gradski muzej? Zahvaljujući razumevanju opštinskih otaca, došlo je do izmene u osnivačkom aktu kulturnog centra i dobili smo status muzeja, koji je i dalje u sastavu kulturnog centra, ali je bitno to da smo sada u potpunosti po svim standardima jedna muzejska jedinica. Umeđu vremenu su izvršene izmene i statuta, formirane su 4 zbirke, tako da sada imamo zbirku arheologije, istorije umetnosti i etnologije. Takođe su uređeni su svi oni detalji vezani za prostor. Dobili smo zvanično dokument kojim se dodeljuje ovaj prostor na korišćenje muzeju. Prostor je proširen, imamo prostor i za kancelarije, i za depoje, i za izložbenu delatnost. Takođe smo među vremenom pripremili stalnu postavku, a u toku su završni radovi vezani za pripremu za štampu, kataloga, odnosno vodiča kroz muzej sa katalogom stalne postavke. Najveća promena koju sam ja videla posetivši ponovo ovu ustanovu punu ljudi sa entuzijazmom je naravno nova stalna postavka i prostor koji je preživeo neverovatnu transformaciju. Kako ste to uspeli u ovo vreme za koje se kaže da je teško, da nema sredstava, da teško može da se izvede bilo šta veliko? To je tačno, za zaista jako malo vreme odrađeno je jako puno. Ovde u muzeju radi jedna mala ekipa, ja moram da pomenem i pohvalim kolege, Boro Vojinović, istoričar kustos, Pavle Orbović, istoričar kustos i naša Bilje koja je privremeno sa nama, a nadamo se da će to da se promeni. Sa zaista jako puno zalaganja, truda i ulaganja, sa mnogo ličnog truda koji je više proizvod jednog entuzijazma i želje da se pokaže da se može, došlo je do realizacije onoga što smo zacrtali, zaplanirali. Rekla sam već da smo zaista naišli na podršku, jednu finu podršku opštine, da nas je podržao i direktor i da su se stvorili uslovi da se sa ne mnogo sredstava napravi nešto konkretno. Ja moram opet napomenuti da je postojala stalna postavka pre više od 10 godina, ali u drugom, mnogo manjem objektu. Ovo je bio veliki izazov, ali mislim da je 10 godina bilo sasvim dovoljno da se stvore uslovi i želja i podrška, pa da se realizuje i stalna postavka. Recite nam još za ovaj kratak razgovor koji će biti deo teksta o ovom stvarno lepom primeru u današnje vreme, šta će se događati ovog maja u okviru manifestacije 10 dana Muzeji Srbije 10 od 10? Kao što sam pomenula, katalog koji pripremamo trebao bi da bude promovisan sa stalnom postavkom, koja još uvek zapravo nije promovisana, jer je ona rezultat rada prošle godine. Dakle, promocija stalne postavke i kataloga. A kada govorimo o samoj manifestaciji, njena tema je muzeji u gostima, ali uz tu glavnu pokrivajući temu postoje i lokalne teme. Mi smo nastojali da zadovoljimo i jednu i drugu temu, tako da je lokalna tema vezana za obeležavanje 55 godina rock'n'rolla u Vrbasu. Već je dogovoreno gostovanje Dada Topića, koji će i otvoriti izložbu koja će biti rezultat rada Gradskog muzeja. Glavni i odgovorni urednik biće Boro Vojinović, istoričar. 10 dana organizovat ćemo na samom centru, na bini, koncerte, razgovore, promocije. Promovisat će se i muzička osnovna škola sa kojom imamo jako lepu saradnju i koja je pripremila jednu monografiju vezanu za rad osnovne muzičke škole. Predstavit će se rokeri Vrbasa od pojave uopšte tog fenomena u Vrbasu do sadašnjeg vremena.
Imaćemo gostujuće bendove muzeja koji se već odazivaju na učešće, a samim tim ćemo zadovoljiti onu temu muzeji u gostima, tako da će se prezentovati muzeji, predstavljat će se muzeji kroz razgovore, ali i gostujućim bendom iz njihovog grada koji će doći sa njima. Šta bih još mogla reći, i ove godine organizovat ćemo izložbu fotografije, odnosno konkurs Muzej kao inspiracija. Po 10. put ove godine se već održava, tako da imamo jednu tradicionalnu izložbu fotografija i ostvarit ćemo ove godine saradnju na taj način sa galerijom, koja je takođe okvir kulturnog centra gde će se to dešavati. A opet i muzička škola će imati svoje programe, kao i do sada. Mislim da će i svi dosadašnji partneri koji su učestvovali u manifestaciji naći svoje mesto u programu, odnosno 10-dnevnom programu koji će biti. Kao što možemo čuti, i ove godine će Gradski muzej Vrbas imati pun program, pune ruke posla za čuvenu manifestaciju Muzeja Srbije, a nama ostaje jedino da se vidimo s vama u maju i da ispričamo priču o manifestaciji.